大家注意到哦，沙條面你呢本日把戰爭冇得講啊！你兩公婆講出醫生的意思講你平冇好醫堂哦，你的冇得講，paham? Perbedaan tentang jejak ini piang mau dia itu dalam keadaan koma, paham? Ni dia mention dia thầy追客四年 dan hanya bọc đi tới sa chung nhìn chơi cầu nhí bọc nhí yêu lý hồ liang tapi còn mô liang lý yên cảm sang iya ni còn cái cầu gió ni mi chi bài à ni chú kêu ni sa đầu mình ni mô ni kêu ni na ni siết đi ở chẳng à để bà ta ni lượng cũng bỏ ra nhung mô được ni này lý à cha cho chơi cầu ngay bởi gì à ngay mô miệng ngay bởi gì ni mi bún kêu kêu à ni sa đầu mình一平炸炸咧，應該講呢單21日應該我依人條題線用啦，你咪知啊？你不變啊？你不變了沒？我沒有。我屌你沒啥條命，你也得冇啥啦嘛的你，你得冇啥啦嘛的啥條命。Semuanya boleh praktek dengan gaya satu minit caca kau perpiangan yung penyemi cipaya perpiangannya. Ya, ini tentang yang ingin perpiangan dalam keadaan koma, misalnya yang terlihat. Dan di sana untuk dia kayak komputer berdasarkan analisa, nit, itu Jason baru berani memvoniskan seorang tidak ada harapan lagi. Tapi dia masih bisa live TikTok, dia masih bisa live Facebook, dia modusku nggak sih kademin. Nggak juga bisa mempraktekkan. Seolahnya ngajian Pak Hiung ya. Oh iya. Vậy xìa ngay vậy xìa sao thế mẹ ngay vậy xìa ngay tiểu xì nha mẹ sao thế mẹ你知道冇值得啊你是保公司 tapi 有出危機啊 tapi 有講失水哦用人中對你咪知啊啥條面你啥條都係變風險啊ngay tiếng si cầu dốc nếu buộc đi mấy kiểu nhà mi nhớ chú kêu nhìn di dân của nhiều lý cho rằng mới ta biết chịu chậm nè như còn như mới thi lui à ta biết người chậm chung nhìn này memang mình lui tapi nggak layak anyong chung nhìn percayalah sama dengan analisa saat min pura-pura awalnya penyakitnya sangat parah semuanya boleh belajar dalam keadaan senyum ini dalam keadaan sekarat Lihat, Sadomin itu tidak ada pengaruh tentang kondisi badan. Bernapas secara anyongin ada analisa semuanya. Jika mempraktekkan, itu tidak ada pengaruh tentangnya kesehatan Sadomin. Ini jangan pura-pura membodohin kami netizen. Ya. Dan dokter siapa yang mengatakan bahwa Anda tidak ada ya kesempatan lagi untuk dalam suatu pengobatan kecuali Anda sudah berada di dalam instansi gawat darurat dalam keadaan koma ya dalam keadaan Anda dipasang oksigen Anda dipasang untuk mendeteksi jantung Anda dengan bunyi tit 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 ya tit itu dalam kondisi pendeteksinya kayak jantung. Anda masih bisa berbicara secara live. Ya, Amin Kurataan itu jangan pura-pura loh ya. Ini manusia munafik. Anda tidak berada di dalam suatu ruangan instansi gawat darurat. Anda masih bisa naik pesawat. Anda bisa mencari makan. Anda hanya pura-pura mengeluh, ngay với xìa, ngay mô miệng, ngay miền chân ở bãi con chạy phi. Chú kêu nhỉ, sao vậy? Ngay cok như kok kumpul ya. Percayalah dengan perkataan. Hanya gaya lu main sinetron sama suami istri. Hah? Với xìa, ngay tiểu xì nhà mẹ là, sao theo mình? Di mana dokter mengatakan Anda dalam keadaan tidak ada kesempatan lagi untuk hidup.
Dokter siapa yang mengatakan memvonis Anda? Anda tidak berada di dalam gawat darurat, tidak berada di dalam instansi gawat darurat dalam keadaan koma. Pasang oksigen, dan pasang pendeteksi denyut jantung. Betul nggak? Sa Min nhất dịch ọc một hiu à. Ngay còn mấy ngày mới chân như Sa Min. Ni ban kinong juga, ni kong ni mau jam lu itu urusan Anda. Tapi kalau orang sudah membeli Anda, penyelui mengainyan, ngai juga si penyelui sama. Tapi ni juga jam kan, ngai kiểu si nyami Sa Min. Kalau ngai tiang si kau yok, nyami cipainya. Ngai sebenarnya ni kong pai ni. Tapi ni kinong juga wah. Kalau ni yului, itu urusan Anda. Tapi ni kyo hanya gengsi ya. Ni kalau ngai kau yok mau Sa Min. Nyami cipai ho. Ni jangan sembarangan memvonis ngai kau yok. Oh ni caca kasih yok ah. Bisa nggak? Ni bui ka yok ah. Hiao yok jo je ka yok isi lah. Lo si lo kui yok. Ni cipai Sa Min面100人面村民面你面都台湾鬼面啦，你面有反人面，模拟的面上楼的人面都上楼的5,000鬼啊！慢慢应该後邊要尋條沙條頭尋一面幾幣，尋一惡逼到人女嘅人啊！沙條面驚事冇命啊，沒事啊！咪嗰隻車你都沒人都諗，車白粉都諗，你面幾幣啊？但邊你咁中意女？我講呢句話講公台。Sa Min, ni cha cả theo thầy à, ngay dù đã bị cha cả theo thầy bên. Mô miệng à, ngay về gì à, mô miệng à, tiểu nhà miệng, Sa Min nha đó, ni giờ cho Sa Min là nhà họ tiểu gì nhà miệng. À, bây giờ醫生vonis你為事啦。我做得條呢醫人嚟全餐呀，你兩公婆一樣冇得啥。咁啊，醫生baru yang kondo ni langsung vonis ni mau kifu yo jime, antek nyimbi, betul atau salah? Ni dalam keadaan kritis Sa Min, dalam. Ni dalam keadaan kritis, dalam keadaan koma, ni dalam keadaan susah ekonomi, dia usianya meo. Berbagai macam cara pinalui yang dia punya saya pilih dia itu urusan orang mau berpiang kan besi kan kalau yang sip kau joli iyalah hanya pun gilu ya phiền cho tôi mới con nhà ngay con nhiều mà những cái còn phải ngay mấy ngay sau biết cuma chơi còn nhiều tao lòng nhà mấy mày nhắm nhắm sang chú kẹo tapi ni anh còn phải ngay cậu cho ngay ngặt terima luôn. Ni dia jinjong modus kung ngay kam chen-channya. Tapi ni chuli ngay kenapa ni cabut ni income ni ngay na. Ni siapa sangsin na. Ni bây giờ sang giờ li hiung ngay na. Ni dia ni兩公婆dia kan講出mau講thị lưỡi. Tapi li thị lưỡi pun ni tu ni liang na. Itu pertanyaan saya. Jika ni kalau講mai liang chung ni lưỡi mai thị lưỡi berarti ni jodoh liang chung ni lưỡi ya. 1 rupiah 1% pun tidak boleh kau terima. Betul? Berarti kan ni punya kemampuan. Ni Sa Min mau dùng di lui dan mau kau mainnya yang di lui. Memang ni mau di ni juga ni thò mà na. Mai con chơi lui đâu nhà mi pun kêu tiêu yang. Ni ai chọc liao ai kam chung ni liao li ni. Ni nai sa. Ni 片面 cara Sa Min. Ni benar-benar 骗 cara. Secara halus tapi ni gunakan ya. Dia enggak berani. Xong dia sự sang ngày một cậu dọc mình nhớ ra căn tin này. Tapi ni còn ngày cậu dọc đó ni kenapa ni về cầm còn phải ngày na. Ôi chiều ngày gì na, nhà mi chỉ bay nhiều đó. Cha cả gì nhìn, ni cầm chiều ngày gì mẹ? Ở bên bên mua chút chút vậy. Ni đâu sao cũng Sa Min gần đó. Ni đâu sao cũng Sa Min gần đó. Thì sao bị gì mà ăn kiếm tiền kan? Nak li bon ship bộ theo lưu dùng mà là như sao bị bên gì mà. Pina Trần Sán Kiều Dung này đã hiểu chiều nhìn đâu nha mi chi bay rồi bất phiền những hiểu chiều nhìn bất phiền những hiểu cầu thiên nó ai tiểu nhà mi họ miễn mày nhớ liền giờ cầu professional sang tiên nhìn nhất chủ yếu ăn to là chú kiểu bình thường miền
你沙头面咁我將醫人嘅，會醫人嘅，醫生咁講你冇醫嘛？iya，Yang lagi, ngai deteksi le si tidak pernah salah. Segala dia permainan dia lobo kui. Pura-pura sakit begini. Mau miam. Hanjit dah. Betul? Betul nggak? Ngai miam semua. Ai besia. Betul? Tapi mangsi selalu kongsi sinya mi jipai yang sio caca sianya mi jipai yang yo sabi. Ni ingat itu Sademin. Tidak ada orang sakit itu masih bisa main handphone dalam keadaan yang sangat-sangatnya darurat ya, Bang. Masih bisa pakai TikTok, masih bisa pakai Facebook. Setiap kali lihat, aku udah nggak tahan lagi, sudah mau mati, mati kawan, tapi mau mati Nyami cipai, emang lu mati kami yang pusing. Urusan lu, bukan urusan kami. Kan lu yang mati. Kenapa kami yang jadi terbeban? Lu yang mati ya sudah. Ya, lu yang mati ya sudah. Kenapa harus kami yang dipusingkan? Kan lu punya anak istri. Lu kurang duit kan? Tapi jangan bebanin seorangnya kami yang nggak benar. Lu yang nggak benar nih. Pak Ivan aja pusing. Harus Pak Ivan yang tolong Anda. Lu pikir lu siapa? Pak Ivan sudah bantu Anda. Mati pun masih mau Pak Ivan yang urus Anda. Dia ngurus kamu sendiri kah? Orang lain nggak boleh kah? Kalau lu mati, ya, lu mati. Mudah-mudahan orang yang mendengarkan pernah lu ucapkan hanya Pak Ivan bisa urus Anda. Jangan ngurus kamu. Ni si an xiao gao Sademin. Ni si an xiao gao udah kill liao你们杀台湾，你講追台灣。我要搬嘢女門啊，我冇同你攞面，我把你馬緊啊，我依人คนนี้ก็馬緊啊。Iyalah,我想ăn geram dùng cầu gió à, nhà mấy pun kiểu tiểu sao được mình. Ngày ăn geram này cũng sao bây giờ ngày chỉ mua cả những thứ lui à, ngày baru cobain cái phí dùng à, baru rencana ekornya cincong karena kang ini saya kopi liang bantuan ăn quỳ ship phone ăn quỳ ngay tiểu nhà mấy yang họ gì. Hăng như chơi có ai xíu liều như bộ như mồi sợi đồ ăn dán bong, mồi cho hạt cá nhìn lối chặt liu long yang, ngay juga. Tapi ngay pun si tampung ni dari ngay terus apa juga bisa membantu kamu. Tapi ni anggap ngay anfai loh. Ni nyan lu ya, gengsi tapi kêu, ya banyak sinetron. Ngay hiểu. Bây giờ bố mẹ nó kiểu nhà mẹ phải được miền. Như tiếng xì xì sao được miền. Đi là thằng giúp kiểu ship của thiếu lý tapi mang xì mẹ. Xì xì chứ chứ. Ôi mấy con xoay mẹ, nhà mình chi à. Xì phàn, xì phí biông, yêu kém như thân điều lộ. Iya bang, chỉ có hồ xin đó lòng gì rồi. Mua xưởng mắc cái à, mua công ty lui à. Supaya di kong soy lui kon do isi ba chen soy thang o thấy có nhà mi kia sao thì mình còn ngày buồn gì mẹ như còn ngắt tao mi ban nhìn buồn gì tao lòng như mẹ ngắt biểu gì nhà mẹ tapi ngày mong ham gì đâu nhìn gì rồi như còn ngọc bị ban nhìn thì lui buồn như còn mới thì lui tapi như kiểu như tao chung như này lui như tao mày kiểu lui nè katanya lui kata kenapa kiểu như tao như này lui nè karena như tao heo capek kita lui kiểu lui này mới gì kan. Rồi pasang caca kong mau bilang lagi, abu hijau tuh, ni keadaan krisisnya, jisan lo itu gak punya lo itu pasang lah. Hidup haji yang aja jisan lah, baru konsultasi ya min, sudah Anda dibilang jisan kampung, Anda tidak ada obat lagi, masa jisan kampungnya apa? Itu bisa nih menjatuhkan ke kode etik kedokteran lo. Ini hati-hati lo satu min. Ya ini liang kumpul tuh modus lo. Itu sudah melanggar kode etik tentang kedokteran spesialis lo.
Anda tidak dalam keadaan kritis. Anda dalam keadaan sehat, ya, setengah sehat nggak apa-apa. Sadar bisa naik pesawat. Anda tidak bisa divonis dalam keadaan tidak bisa diobat lagi. Anda membohongi kami netizen. Sama, kita semua dibohongin sama Sademin. Karena Sademin ini kondisi tidak dalam keadaan darurat. Tidak ada dalam keadaan ya kritis. Ya, tidak ada dalam keadaan koma. Masih dalam keadaan bisa berbicara, bisa bermain internet, media sosial. Anda tidak bisa dikatakan untuk tidak ada kesempatan hidup lagi. Kau ngomong baik-baik Sademin. Jangan kau jual nama ke dokter. Siapa dokter itu? Dokter apa itu berani vonis orang tanpa melihat dengan jelas? Piang Mo Jio tidak bisa disembuhkan lagi. Kau kena Aisyah. Kau ngomong baik-baik Sademin. Mana buktinya? Mana tentangnya kayak bukti Anda rujuk, Anda konsultasi, Anda ke dokter. Buktinya mana dokter itu mengatakan hal itu? Dengan dasar jaminan apa dokter mengatakan Anda begitu? Baik-baik kau bicara Sademin. Ngaku cong juga coba tajok tu lah. Tapi ini tidak bisa bohongin kami ya Sademin. San Kyo Yong医生 masa mau kong sihat. Kok le terpasang mau soi panjang boleh kong医生 kong sihat. Hebat lalu dokter gitu. Ni kun tiara aja kan 医生 mau kong emoji ya. Tapi ni lo itu cok wiji baru belum sehari. Ni kong kan 医生 kong emoji ya. Lok nomor. Ni saat yang ini bantuan dia jinjong mau diskon两公婆。天幽默地幽默萨特明。你忙死kan? Mau jadi kenapa ini bantin nah? Kalau orang sudah divonis dalam keadaan mugi pui hoji leo Sademin. Kondisi kamu tidak akan seperti tadi ini kong phải ngay. Mengutuk ngay kêu ngay sĩ, còn ngay cầu thuốc đâu ngay tiểu sĩ nhà mẹ Sademin. Ni paham tidak dalamnya boifa antuk. Ini pasti tidak akan melampiaskannya emosional. Tidak akan melampiaskan kutukan. Tidak akan melampiaskan sumpahan. Dan tidak akan melampiaskan fitnahan. Iya. Siapa salah? Ini tuh susah Sademin. Tapi ya. Ini兩公婆冇呢啲做乜嘢？你係咪只閉我個衰啊？如果唔係咁樣生，但係呢一唔係識用多啲啲。哎呀，我沒事啊，jibai oh. Tapi nyame jibai ke busin mau makai jauh tunga. Itu modus halian doang. Lu coba praktek halian doang. Ini sih dùng này用條dengan para bahasa. Dùng này就莫用皮工程。你coba modusnya. Itu sudah modus. Caranya bawa sakit karena Amin memang yupian. Tidak separah itu. Saya mau halian doang. Jika ingin kalau dalam keadaan kritis, lo tahu instansi gawat darurat sama ada ruang ICU. ICU. Sama. Berarti dalam keadaan koma. Kritis banget. Betul, bang. Dan komputer akan mendeteksi denyut jantung. Titit. Sama. Mitit. Terus dia betul. Dan desain akan melakukan ya penyembuhan dengan cara dokter. Ya, untuk melihat ke pasien dalam keadaan seperti apa. Betul? Itu baru dokter kampung. Hemopi. Iya, betul halian doang. Itu dokter baru kampung. Mopi fui kehi leo. Tapi kiểu số wiki à tiểu nhà mấy chi bài hắn nhiều chi ba đăng leo tiểu nhà mấy à. Hắn nhiều sợi lì còn leo hắn nhiều chân nhiều cầu tí tốt cầu cá leo à. Nhà mấy sao theo mình. Cho halian doang. Anh nhau nhưng ngay xuất đi mà. Đi mà còn phải ngay cầu thu leo halian doang. Ni anh nhau phiền như này lưới cặp biết còn mấy chậm chung như lưới cặp biết liang chung như này lưới tiểu cái biết mà. Sao theo mình như này liang chả.
你上来对爱啊，你讲来教育也不得啦，爱看一平为不平，你咁来，你唔係講俾用人要嚟咁問，我要不出嚟了，你講下邊度話我不是個不平，我咪聽你老實頭面，tapi你用講快我咯，你啊，識用嘅女啊，假不假香平啊，你冇值得你哦，我叫意思啊，你掹啲事實叫樣，我沒有能力啊。Itulah dikipu yang Hoja jika lipan yin mui nga. Kalau ni kincong dalam keadaan darurat, ni dia siu ni pan tiap hari wah. Buk. Iya. Dan ni dùng tiền nó lại. Buk. Saat helmin, ngay theo mình sifat piang dalam keadaan darurat ini nah. Thiên phạt bắt người ta đã mỗi con khác nhưng còn bối còn người ta đã được nhưng ta thiên phạt lấy rồi các ngay còn bối tuan còn người ta đã paham gimana nya han hiểu cầu TikTok cầu Facebook nya mi chip bay yang ho nya sa theo min cái điều gì nya mi yang ho nya ni ban chân chính trong một cung à ni lượng cung bộ cái gì yang bộ片啊cái miền phá phá nya mi chip bay đi về na chiều rồi xem không chiều đi cái miền phá phá nya cái điều gì nya mi sa theo min ngày mấy giờ vẫn chờ này ngày mấy giờ bị hot à mới chút suy à cá miệng bị phát một ngày bị gì ý à padahal ngày mấy mày cái miệng sang chuẩn đi rồi đi kia bị ắt gì rồi hắn không gì còn phải này hắn còn hay cầu thu đâu ngày mấy chip bài à ngày mấy ngày hy vọng à nhiều theo mà miệng sống chung là新鮮啊nhắm老幫欺負啊！你傻頭面你樣嗬，牛頭馬面希望你欺負，天邊提將他我嗬，呀係你緊張不讓打平，我希望牛頭馬面你老幫啊！你偏你都用邊人去沙頭面，水頭水妹，港頭個妹，沙頭沙妹，山頭山妹，木頭木妹，路頭路妹啊，門頭門妹啊，床頭床妹啊，行頭行妹啊，呀，路頭呀。Chọn lũ mì Pan nhí mong nhiều theo mà miệng tại nhí chọn diêm phù của họ tiểu nhà mình dạy dùng cái này cho mũ nhí cho cả sinh sinh liền mệt đi theo dùng cái này chỉ chân nhí chú kẹo vào sao thế mình xì đồ nhí tu mười ngày tới sao mà bạn ạ gần nhí ingat nhí mười ngày tới này sao ngày tới mình như này sao tapi cuma giận những người à tapi nhí đem chen à còn吹過mang啲表當然間不平用嘅，很冇用咧，或者咩未試了啊？剛嘅stadium試啊，tahapan stadium試啊，betul dan mau用咧吧？mau用講不清啊，mau用頭幹mũi啊，mau用講胸背啊，係冇有照應，千年條嘢咩啥條面？我唔相信你未試啊！Karena ngai tu yin kam si ta men. Ni kam bo bian ni kam si bona. Ni cuma 骗你呐，对不对？没样你，ngai tu ngai miang sa ta men. Ni cha做事做三步都对不对？没几百哦。ngai没有做緊做三步都有咩？呀，事都三面啦，ngai沒hiểu đâu à？做緊事呢？呀，我嘅就不啦。cái gì rồi cái mấy do gì rồi你这个真想讲你巴上还亲你啊你去讲这个你巴上哦你已经把他们是叫真亲你啊刚才你讲的搞土啊应该对嘛路里面你按小厉害干人的人哦冇要应该不太平啊Choi Facebook tu TikTok yang channel. Menurut analisa 1000% sudah modus. Tanpa kalian sadari, dengan pembawa memang yupiang. Mau anjung cencung dede. Ini satu minum di mana heohonya. Ini yang udah pensar heolewa. Cerdik tapi licik.
Min,你敢唔敢講出來？就兩時你死水，你兩時死水啊！你敢唔敢講啊？主教，我就是問你啊，沙條面，安樣嘅女你敢面對到中年嘅幾百年兩行嘢？Iyalah. Makanya kalau dicabut ya kita pasang di kampung macam gitu. Di kampung makanya di kampung na, ay bongkar di na. Karena ni terus sabung gibian lo lewa. Ni tak sip ko theo nya me sa min. Kina ni terus sip ko theo chobu cho ni mo chen no. Chen ni ngai mo miang kawan. Mo miang tapi ka bien sin sehara. Ngai bien chen na sa min. Tapi ngai yêu cho người xiong. Bởi xỉu lý mô. Bởi xỉu lý mô sa theo min. Lời ba sang dịch như từ chen nữa à. Karena ni mau thoi yulu ya cipai min. Ni pu cok bo. Emang ngai mo ni sa jungin. Waktu gi cha yi sen choi ya bu yi sen si ya. Hijau tu ni kon gi himona. Kok. Pembongkaran terakhir. Dan nhiều sao yêu con nó đi医生này thấy医生này yêu nhiều醫生mà con kita bongkar semuanya kita terpasang sobi nhiều sao lebih lainnya nhiều con gigi醫生no di rumah sakit mana dan ambil rumah sakit dengan dokter apa kita yuk kan mana iya ông chỉ cho ông gì itu pian Ngai bukan tidak percaya dengan bahasa kamu, Min. Dan tidak ada dokter memberani memvonis orang dalam keadaan tidak darurat. Hanya konsultasi. Bukan pasien baru. Baru ingin rujuk dan konsultasi ketemu dokter supaya dia bisa menyembuhkannya penyakit. Tapi pertama kali ketemu kamu tidak ada apa-apa, hanya konsultasi, kamu tidak divonis mati. Kalau kamu divonis mati, kamu tidak akan diizinkan pulang, Tionya Mi. Loh. Ini keadaan kritis ah. Ngai siong sin ke rumah sakit kampung ni jalan sana. Rumah sakit mana yang berani begitu? Itulah. Kalau ini dalam keadaan darurat, Jisan mau pergi kan, perawat mau pergi jalan. Jisan mau pergi jalan. Dia pasti akan suruh kamu tunggu dulu, panggil dokter. Dia mau chong dia wah. Biarpun ni sanksi ya, dia pasti chong ya. Dia bodoh me, ni miji ya satu ni. Ni bongkar ni kumang. Ni dia manjan jinjong thai pinjala. Ni dah tahu. Satu min dia ngai kong ni tang, ngai jamin ni jinjong thai pinjala. Karena ke rumah sakit kemana? Tidak ada rujuk pertama kali. Cimjisen Pak dokter. Saya datang dari Kalimantan Barat. Saya pernah masuk ruang ICU berapa kali ke rumah sakit. Nah, ya. Jadi ada bukti rongsengnya enggak? Pasti Jisan mau yang muni. Apanya yang sakit? Coba kamu periksa tensi darah kamu. Sakitnya di mana? Baru dialihkan, wah, pengeluhan kamu. Tatamin. Terus dari Haban Rongseng yang naik pertanyakan, kalau Anda mengatakan bahwa di Jisan pasang berani vonis Anda mati, kenapa yang Anda terakhir di rumah sakit Pontianak tidak vonis Anda mati? Pionya me yang ini. Jawablah. Kau jawab dulu saja, Min. Bersalah kau lebih baik. Kalau ini terakhir kali kan berobat di rumah sakit, coy ya beri beri kundi ekor suhama, coy kundi yang main rumah sakit. Kenapa ini Jisan mau vonis Anda mati? Kalau terpasang belum merawat inap aja udah vonis kamu mati. Jauhnya me satu min, ni jinjong juga, ni jinjong hai kencang,那表示你咩頭上面，你看咪啱樣講喺廢廢，我想咧未必你少，未必你騙到啊，
我jangan penjili itu nggak boleh jangan penjili. Ini kalau beli pan ini pimpin nomor songkan bagus lah. Ya, mau jangan dia. Mau jangan cái penjili mới penjili đó. Khi nào đi một số công mới phải mới sử dụng kiểu nhà này bà hiểu chiều ngày đó. Ni phiền mê. Ni sang sia ta men, ni sẽ đòi nhong lui à. Ni sudah tahu kan? Apakah penyakit itu bisa mati? Tingkam, hamilai. Nên mình cái lời là sẽ em là nhà này sao thì mình tingkam á. Sao thì mình ini cầm lấy đấy bởi vì nhiều chỗ như trong bisa mati. Tapi những cầm lấy ngalep đấy bởi vì pura-pura mati. Tiểu nhà này họ ni pantang dia. Ngay pantang ni sao thì tapi ni kamsong lep dia berarti masih bisa yakinkan ni memang mungkin mau mati. Tapi ni kamsong ngalep dia benar-benar ni pura-pura mati. Ngay tidak sembarangan hỏi những con quay những bạn. Ngay juga hiểu sân nhiều là thế. Ngay tí những gì都mang回事啊，嘅知識啊。一平未萬衝。tapi冇人衝你咩要做衝？我師傅要過年啊，手頭面，你大明星，你要處理到啦14下夠啊！你答，我電用中國嚟啊，電用廣東嘅，tapi你啊手頭面，你啊我看一條㗎，你cuma 80 年過步，你處理14下夠。你冇人凶嘅平啊，你就凶啲啦。其實天氣嘛，天氣身不掂麼，分佈正係凶，你係農教嘅人懵閉啊。你敢講啊？一上面，你係信你冇能衰，你講下小得未？啊？你講下小得未？你真係黐喺上面。你能幫你上頭面？我按照我講下師傅同嘅話，我冇含下份，我用少信嘅，錢應感嘛，我jamin ni income kata ni, karena ni benar-benar modus lah, ni pakai cara ni perpiaan juga, sikitnya piang umai biar juga. Hanya yang ini kipai klik itu kayak misalnya juga你試多年都冇事啦，你講你係點試？唔係單出條面，你講我。我少做啲料面吉嘢啊！你垃圾夠啊？喂，我算咗垃圾夠回到呢招嘅。再個 ，hello， 你都中意呢啲冇用片咯，知唔知？Ya, ni ngali itu. Ni you anjil dia, ngai you dia mepun ni satu ni. Kan ni jangan aja ni udah, ya ni kong ni sehat ngai Tuhan trong sini lah, ngai mỗi kong ni lah. Ni pun dia nak. Waktu ni ya, tu yang kon ni ngai tu mỗi kong ni. You nhìn cả gia mình cho hết hả? Ni lo lu mọi người như nào? Min, ni mau jadi mata pencarian tentang lo ni perpiang bersiung dah. Dan ni silong konsep ngay tu saya tunggu ah, di bagian ni meyu ya satu di Facebook, ni meyu ya satu di TikTok, dan ni meyu thầy ya satu di sân kiểu giống, ni meyu thầy ya satu tentang posisi tu ngay tu thầy chung ah, 就是呀咩樣呢？
啊，猛是抗交代哦，就因咩个戰種未試嘅，戰種試嘅人都冇用交代啊！你唔會少於咩幾百面牽手，satu nya hak kan yang cui牽手先嘢，搶千時嘅冇命嘅，人亡嘅冇命哦，未試哦，先嘢，satu nya hak kan yang嘅，高天路千苦，呀，到學校上面就叫牽手。呀，冇命哦，未死就死等於死哦，呀，是啦，路色咧，真嘢。dan 今年dalam siap itu ya ini lah, dan han mau yang chen lah, betul atau salah? Dan itu saya stop mobil itu,你相信我講嘅嘢，你saya stop mobil itu modus，你有看到 video 嘅照未冇？叫做碌冇用啊！佢講嘅背咧講係舊咗，你依講嘅 profit 本身不是咧，佢講係背碌冇用。Kalau diingkat piang dalam keadaan yang sangat parah, apakah ia yang kompai? Paham saja min, ngày mò cái việc họ chiều thì xa theo mình kéo leo là ni mò di saat kan lu yang nyong kinjuk kalau ni dalam keadaan mau dia nya piang sia nyong mo đi về họ chiều ngày bởi chiều mua giống chết ngày mua miệng không ngày còn đến mua lưới ngày còn đến dân bọn bởi chiều enggak ngapun malah itu kan betul nggak kalau jejaknya memang mau kifu jadi pasti konyol boy bang tapi ini kok ấy mau miệng của kawan mau kifu gì không bởi chiều hewa chân用你弄个片bởi chiều的意思哦你还没几百啊路冇安響啊路冇ảnh hưởng anh sao theo mình ôi mấy con chơi đâu ý mong yêu rất to là mấy con chơi cái chỗ gì điều nha mấy几百哦客家人冇應該用時日用頭人嘅東西千年你嚟三四上面điều nha咩哦，伊不買幾百平博人家幾類咪博你阿面冇事嘅咪阿面哥冇事阿面哥你博你掹幾多好啊一副有幾多điều nha mấy như sao thằng mình như hả nghĩ mấy một chút này mày nào như ăn lo lúc ngày tới nhìn ngoài chi bay sao phơi mày hả xì cái béo mày hả ơi con chơi ơi kỳ đâu như mấy chi à như mấy bà lão ăn cái nhìn chim hồi xì đây chứ na bây cái chung là gì na hắn một thằng con chơi à hả chắc chắn xì đây gì na một thằng con chơi như mấy chi bay hắn một thằng biết gì à như ăn cảm đi đâu đi con muốn đâu đi chú kèo anh em xả theo mình nhau nhỉ ta phụ theo mình nhau cầm betul nggak bang ngay con đi với logika nggak ngay xì hay là xả theo mình mau dùng con chơi đấy dùng gì mới mau dùng pha theo đấy làm xuống tay sao gì à mau mà phân như nhớ logika kemana xả theo mình hả ngay giống đã trên chí của mày bắt chúng mày xài đồ một thầu con trời à hả như vậy ăn cảm à bóng bảy như còn chưa tới 8分多lòng mấy chục nghìn多lòng ta biết cái nào ở thầu bí gì đó ở điều thấy bí gì hả như chiều điều thấy bí gì ở chập cái mấy món à ở khắc liêu mấy món à phi nhỉ有nhà咩哦落去安排先生用ở thầu con mu ở thầu bí gì đó nhà mấy幾百樣行業cái mang sang来回头不你血你呢啦，小李黑暗人样哦，
攞佢安台面上，我錢完杯一般而家講叫肥啦，應該人咁紅內杯啊，舊陣我未試試，買本去本藝啊，有咩知啊？實對面，有嘢咩嘢？買塊杯兩壓咗，所以我就自己啊，你冇得晒你呢個買本水身啦，掹時間，你冇得晒買市面先做筆記身啦，你俾買到，八大國嘅開河啊，因為開筆記啊，看你等晒面三條面。下條面啊，喂，懂未？有冇啦？懂未？啊，啊，我尋找我啦，壓咗係啊，二ngày muốn壓嘅壓咗，有冇啦？你下條面下回事情啊，有啦，嘿，下條面啊，冰箱啊，我用阿些都係話，等待吧，我做松張等張，講下啫。ăn cầm thọ như vậy ăn tí xíu đi nhớ nhoi dù châu đấy nhị mang xì lo ở sao theo mình dạ như vậy cái phút pháp bản như mà nè chủ sân liang tôi theo lý chọn có một chân không như vậy chỉ xả đây như hoa điều ngày yêu chứ rồi我希望大家仲現咧講沙條面時日，你都現咧冇講幹冇爭取啊！呀，啲時日咁嘅葫蘆山嘅自然嘅分佈未處理嘅木卡人未處理，但等當筆記嘅木卡人先切未處理，唔知乾濕點處理，咁嗱佢咩路邊坐，佢咩古老人喺度，呀，睇沙條面，你咩本地阿叔喺度，你咩嚟過了喺度，你咩古老人。古老人喺度，人要分佈錢啊！少10人歲夾人拖客人，人咪知啊，用客人嘅，我讀而家2人人事啊，你信你發明？你敢唔敢讀唔讀名啊？我讀而家2人人事啊，他都明，人咪知白以為騙人，隔人要騙人一回事，隔日一回事。kêu liều là thật mình stop kalau ya in bất kinh giống thái bình hiểu số bì lời đó hiểu số bì chuẩn liều à hiểu liều mình hiểu liều à đúng hay bằng như hỏi ăn tốt chung nhìn ở trong mày mày như tiền chi phiền như phân phối như hình nhấp dẫn đấy mà ơi sao như nhóm shit nhóm này lui à như cả cái cảm bụng nhìn một còn mấy đó nghĩ cầm con ngày khởi bơi đó thật là găng lên bạn dạ santai bro ngay chuyện cái sao như còn chuyện này nhồi với sao được mà đang ngay ý識tự nhiên phải dạ tao vì ngay bạn như gã liên nhá nhưng mà đi chỗ xuống theo to kan tin set lo paham Vivian Diba ini peringatan terakhir ngai pun ni dan ni mau kai ngai kalau ngai ambil tindakan lebih kejam lagi tujinya Vivian Diba ya wah kinh sau hay là sau là gì không chưa nhá viên thì bóng ạ nghe tôi nhìn gì miệng là chỉ bà lại lúc ấy nhé bác có sao nhìn còn như thế nhẹ phát triển ngày sợ nhà ngày yêu mày sao theo mình này lui một thứ như tại là sao theo mình nhưng mình mang bất cảm nhận có ơi đi ta ni mau darurat ni mau kritis dokter mana yang mengatakan Anda divonis tidak ada harapan lagi coba rumah sakit mana yang Anda ya datangi hanya untuk konsultasi minta pengobatan ya Bapak pasang tetapi ya kami tidak melihat mukamu sedih apapun tidak ada
hanya bisa main media sosial. Tiao ini. Tapi kalau ngai joyak pasien satu min, udah piang an hyung lewa, ngai tuh pasang pun bisa yang phone isa, ngai yung tenor lu, ngai pasti kiau lu, ngai pasti kiau lewa satu min, ngai fan po tetap kiau lewa. Betul rasa sarapan. Tapi ni bawa masih tenang. Kapan ni sadar satu min? Nilai li, ngai bunyi engkau mah, ngai mau cut mayem yang sang, ni yung tahu sih satu min, ngai bunyi engkau mah min kurata, karena ngai pankon ni dia lo paukung yang mah, ngai sat ni lo konkung yang mah, ni paham, ngai me lo guibanin lo. Makanya kau tu, iya, cuma, hanya kau tidak. Jika lipan, saya mau stop dulu ya. Bang, bersalah mau bang. Ini menggir rumah sakit mana? Dokter siapa sih aja umuna? Betul, Jati Cera. Ini hati-hati satu min. Ini dokter là sao sih? Abi sana. Ôi cái liều mà nhất là nhà mi chỉ bay nào nhỉ? Chẳng hiểu gì nhỉ đâu. Nhà mi bọt yang hỏi. Mau yêu anh yang gì sana? Cho gì nhỉ? Kenapa ni tu cuma bạn ngasih? Hamil liều, ya itu contoh ya. Mau yêu anh yang gì sana? Enggak pernah ada kejadian dokter mengatakan 2 bulan kembali lagi ya. Dalam keadaan kalau tidak dicap tidak ada harapan lagi ya. Kong Anda mempermalukan nama kedokteran. Cok. Gini bang. Mau yu konen jisen mau ya memiliki Chanyin hamil liao nhất đâu chẳng này à. Tapi vonis mau liao à. Kalau seorang pasien si jisen jipiang ah. Kalau dia udah tahu dia kritis, nggak jamin gigit ban pasan ah. Dia tetap mau pergi jalan hamil lo ICU. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul atau salah nih kong? Kalau jisen capiang, bisa seorang pasien. Kalau sudah tahu dia dalam keadaan kritis, saya jamin 1000 dokter pun tidak akan izin dia pulang. Pasti akan langsung masuk di ruang ICU. Bukan disuruh 2 bulan lagi kembali ke dalam, baru diobatin. Nyemiki. Nanti lo beli panji. Betul nggak? Mana ada dokter yang berani begitu? Vonis orang mati suruh 2 bulan lagi kembali lagi. Nhà mày bơi phá không dosa theo min. Itulah. Iya. Kalau ada duitnya. Sekarang begitu. Dokter mana? Naiklah dulu. Dia kan di BPJS. Dokter mana? Ki kan dùng BPJS bodoh. Sorry bos, nggak tahu, nggak chuyển chỗ lộ biệt à? Ngay chơi đi sửa cái gì, kamu duduk di sana.